دم باش خوندکارین هیجا و دلال هیوید کم که هونتو ده باش بن از ماموسته آوای از زمان کردی ماموسته داری خلیلم خوندکار می هیجاش خواهی روانه آمه یارفا حشتایی از بهیوی من که هونجی پرتوک خواه سروپلا 6 و 7 دکن خوندکار می هیجاش خواهی روانه آمه هلبستکش هلبستین هلبستوانی ما و جوانی ما ای ناودار ای پر بنرخ فقه تیرانه شخوا دست که امی پیچکی سر فقه تیران باخون وکی کود پرتوکا مجد هاتی نویسانده تشتی نویساندی امی بخوینش و گامینا ناس بکن پشتره امی هلبستی بخوینن و خال بخارجی امی شیروه بکن دبیجه فقه تیران ده سال 1307 ده لمکسی جدایک بویه ناوی وی راستی محمد فقه تیران ناوناسی خواه یعنی يعني لقب خواه یعنی ناوناسی ویه خواندناوی لمکسی هیزان و جزیری دوماندیه لمكسي هيزان وجزيرة دوماند يعني سي جهاد خواندية هم لمكسي هم لهيزانة أو جهك يعني جهري مكان باكوري كردستاني هم جي لجزيرة بوطان شو جزيرة بوطان جهكو قلك هالبسواني مين أفدار وجويدة كي دركتنا فقيت إيران دسالة حزار وسي وحفتي وبينجان ده جانا خوا جدزداية شو قلك أم بيجن ديواني نوين هالبستي هنا هن جوان برهمين وي أبن ديوانك ويا هالبستانة دستانا شيخي سنانيان شو أو أمبيجن دستانا كبر بنافو دنجة وقولي هسبيرش أفجي وكي نويسك نويسين إيه فقه تيران شو نأفتنين قال لك اللي هما برتقع مدى هاتي الزمان شو قال لك أمبيجن تشتهن سر فقه تيران دبيجن كو شما أبناء لهاتيه كرين هن دبيجن بزمان تيران دزاني جبر بيناجي أب ناولي هاتو بو كرين هن جيد قوتن جبر قريداناوي پر بخوازايره جبر براستيانك هدم اكو ام بخوين جي هلبساخوا اميناس بكن بچقا قريدان دنابراوي خوزايه دهبو شخوا كسين بري دما ملاي جزيري ده دما فقيه تيراده د فقتي دخوندن فقط يجي كتية كجب الكتية فقاو هبو درويش هبون أو درويشانا هردم دليجرين دهون يعني جيانا وانا هردم دليجرين ديد ليجرينا ناسكرنا حقيقتي ناسكرنا راستيه يعني هردم دخواست الناس بكن بأفخوزا تشاوا تشيبوي تشلو تشيبوي هروها حسكرنا خوا جخدار هم أو خدا چقاسی دخواستن گونی زیکاتی ننابر آوانا دهبه أنا هلبست خوشی بخوینن و امی پیر خال بخال چیرو ببکن شخوا سرگوتارا وینا از دای دیاد کرن ایرو جدست حسنا حبیب سرگشت و حیران مز ایرو شخواتي واتيا ایرو جدستي كسي او كسا ابين دار يانجي حسكري يا خو قوتي جي حسنا حبيب جي خوشقبونا ابين دار خو يانجي حسكري يا خو سرقشتم از سرقي جبومه از حيرانم از حرتم ده حيريني دما من عشق ومحبت بوم نصيب سوداي سرقردانم از دبي اذ عشق ومحبتا في ابين دار خو بوي نصيبي من از هردم سوداي يعني تير واتيا ابين داري سرقردانم ابين داري قرقاوي يعني وصفي دد ابين دار خو يانجي حسكري يا خو عشقي قال لك سودا كرن بمال وبمولا كرن افسر ابين داري دبيجه دبي كسي كو جدل حسكري حزبك يعني عشق حبيجي أصلا عشق ليخه دوي دمدا بمال وبمولا دبي ديل يعني دبي أسيري وي حسكري نخوا أبجي سرخوا دآخذه شخوا دبي دك دخواندكاري مي هيجاد وحرسي مالك عن جد ديار كرن كو حسكرناوي يعني حسكرياوي ناي ويواتيا جو كتشكك بدوا اري راسته
بيجن بتشبيهها كتشككي يعني جي بخوشبونا كتشككي بمدد ديار كرن لي هما ما بس تاويجي خوزايه ما بس تاويجي خدايه جبر كسي وك ملاي جزيري وك فقيت تيرا افانا غريدانا وي برمزن بو بخوزا وحسكرنا خداره جبر بينا جي افقا هردم دليغرين دبون يعني بمال دمان بمولاد دمان تشددو ددان دو تشدو راستي دو حقيقة ده ببون عاشق الجي خوشبونا خوزاره نورا چرا وندا كرن موسى عمراني ما از ابا خو تشبيه دك بكي بخبر موسى حضرتي موسى او جي ام نازكن گو چاوا چیروکی نوی هنه ای حسکرنا ویش خداره ای گو چاوا کوش بو ناسکرنا حقیقتی يعني ناسکرنا راستی شبو وینا چقا کار و خبات و چقا هجاری و فقیرتی دیتیه او جي خو تشبيه دك بموسى عمراني موسى جدس حسنا بنور شيرينية خال دهور افجي دبيتشد بي او موسى چما او قاسي عشق و چما او قاسة ايش و درد كشاندية جبر حسنا بنور كي خداية دبي جبر حسكرنا ويج خدار او ايش و او كل و كدر قش كشاندن گو چه گو حمي مروفان به لگونيزي و عشقي ببن سجده برابر تور نيزي رمزي وانم از شخوا كوه تور جد به جبل الطور چبو اويا ايكو غاواغو خدا بحضرتي موسى آخذية غاواغو او بيرا آخذية دبي عين سجده غاوا سجده غاواغو ميش دك سجده دك شويه بر جبل الطور او كوه تور نيزي رمزي وانم از بدا كده خو تشبيه دك دبي اجي نيزيكي رمزي وان كسامه رمزي كو دي ديلبر بكن جارك بتششمان سير بكم دبي او رمزي كو دي ديلبر بكن او ديلبر او حسكر يامن بكن بو جارك تاني اسكاربن بتشعبان واببينم بتششمان بيدك تي بتشعبان سير بكم يعني ازوان ببينم دي كوه قحف كركر بكم مجروحي بركو وانم از دبي قابا و از في دشتي ببينم وهي زعما ببقى اسكاربم تو هي قحف يعني او ايه هري بو آسي اسكارم ويدك بكم قد جحسكر يام بس از بك هي اربانجا خو من جدسكو وان قهران من صبرنا يد لسهران دبي من جدست كوفان قهران يعني اوقع قهر وايش ودردي كود دكشينه ويا بناد خيا كرجمر من صبر نايد لسهران دبي خول شعبي من تني هنجي هردم از دليغرين دم وهردم از دهزرم صبحتي مجروحي شبهتي ببورن شبهتي موج بحران قد شبهين بتش موج او بيلين بحرين بيلين دريانة دبي شبهتي موج بحران قلزومي وماما نمأز قلزوم تيواتيا شو محيطنا محيطي وماما يعني ايه هري نافدار دنافانا دي ابقشي خو تشبيه ديك بآواي عاشقي رحتي كيما آقرو بيتا دليما شخو ام ترد زانن چكسي كو دبا عاشق حتم رحتياوي تني حتم دهزرين دي دبي آقرو بيت ددلي دي حتم ددلي ويناد آقرو بيت تنكار وكي مرو وكي نورمال بخو وخو رازي حتم هشي وينا مشغولة حتم دهزره حتم دفكره كا خدا چاواي كا ازي خو چاوا بگينم حسكرنا خدا چاوا ازي خو خدا را بكم يك يعني حتم دبي هزرين ده دهزري چند هزار مدحان دبيما محيطي اسيمانم از دبي چند هزار مدحان يعني چقاسي مدحي وينا بكم دقهيش چه محيطي اسمانم از
يعني افقاسي او مدحي ما جخدار جخزاير جخش بونيره او قاسي بقندر ابيجن مسافات نابرا ما وازمان د تشقاسي نابرا محيطا د تشقاسي عيني مينا ويجي وتشبيدك شو اباجي دد ديار كرن جمر جريدانا فقيد تيران بخزاير بحسكرنا يجو خزاير بخدار دخوز هردم خب خدار بكيك بخب خزاير بكيك وكيرو رو ام دبینه به چما ام و خزا چقاسی پرچبون کتینا مده چقاسی دوربون کتینا مده هم خزا تعدیل مده که هم ام جگله کی تعدیل خزا دش خو تعدبون عمل خزا جلمه ودگرینه لی هما او دو خازه چه دو خازه هردم ام الخزای وگرین جبر کو ام جی پرچه که جوی خزاینه خوندکار میهجا شخوا گلک واتین پیوان هبون سرگش مدناو رژیم شیرو ودکر لی هما جیتن ابو امدینن از بس بخوندن بخوینن سرگش وقت انا كما قول سرگشت و حیرانم از یعنی سرگیجم از محبت کسی که حسکرن كما قول به حبيب يانجي من عشق ومحبت بنصيب تيواتيا حسكرن سودا يعني تيواتيا أبيندار مولا تيواتيا خدا من خدا كوه لوتكيا تشيا يعني السري إيه هذي بلند جه هذي بلند إيه تشيه سجده سری تواندن گاوا گو مرو در سجده مرو سری خو د طوینه رمز نشانه چشم لگوری هلبسته چاو هاتیه بکار آنین مجروح یعنی تیواتیا بریندار شخو امد بینن خوندکار میهجا گو گلک پیوین عربی هندری هلبسته دهنه افچته چواته واتیا کود و دمیده جبر کود جملان فردبون لی هما بزمانه کی کردی هم عربی جد ناو دهبو يعني هم خملكي هم ام بيجن وقت دولمنديه كي جد دان فان هلبستين ما شبهت مينا موج بيلي قلزوم يعني اوكيانوس محيط در دور يعني جهاوير دور ام بيجن مدح شفاتي واتي بسن كافا بيك مدحي ايدده يعني وينا بسني وينا دده خوندکار میهجا ام انا کپرسین خو چارا سر بکن پشرا ام بین جورو آوا من به چه آوای هاتی نویساندن لگوری ته نویسکار برینداری چیه برینداری اوینداری یا خدا و خزاییه يعني نه حسكري مقانا بجني كتشكي ياولو نا ابجيش خدشتكي بيروز لي هما اوايا اويندار وعاشق خدا وخزاييه اويندار وعاشق خدا وخزاييه بس امي دویم دبیجه هلبستا تا خوان جه چند مالکان پیکتی امی آنا مالکی خواه بجمیرن شخوا هر ده ریزک ده به مالکک آنا به هر یک جب جدا کریه یک افد دو سه چار پنج شش هفت هشت نه ده 11 چند مالکان پیک ها 12 مالکان پیکتی شخوا مدی به چاوا مگوری هجمارتنی 12 مالکان پیکتی تمام خوندکار میدلات آنا که امگهاشتن جورو آوایاوی گو املید نارن بچه آوای هاتیه نویساندن شخوا با آوای هونان دی هاتیه نویساندن شخوا نویساندن این هونان دی جوارته گوتن هلبست یعنی او نویساندن این کو با آهنگن تا وک آهنگ وک موسیقی که تدهی وک موزیک که تدهی هر وها توازن دنابرا هر پیوی و پیوی دهی یعنی او جوان بیجن نویسین کو گریدان یعنی بیجن آهنگ دنابانا دهی با آوای کی به پیوان تی نویساندن جوارته گوتن چه هلبست افجی بوی آوایی هاتی نویساندن
خوندکار مهیجاش خود ویده که دجی دجور و آوای آمد قالا دستان کرنه. دستان چیه؟ دستان جی جوان چیروکین گلیرینه گو به 1000 سالان یا جن بیجن به 100 سالان دناو گل ده دیار دبه او دست چیروکانا جی لهنگه کی یا جی گلک لهنگان پیکتین هر وها گلک بویه جی هندره و چیروکه ده هنه دست پیکا خود دناوا گل ده ام بیجن اوایا جل به دستان الخوزایی چی یعنی اش خود دو جوره این دستانان ددان دیار کرن ده پرتوک آمده دستان الخوزایی و دستان چکری دستان الخوزایی ای کو دنا یعنی نه نویسکاری واشی دیاره و نه دیروک آوا دیاره جل بیجن دستان الخوزایی جبر هم نه دیروک و هم نه نویسکاری واشی دیاره لی هما دناو گلده هاتیه بلاو کرن لی دستان ای چکری چنه او دستان کو جاعینی جوا دستان ای خوزایی گرتنه و با آوایی که هلبستی با آوایی که با آهنگ نیوی ساندنه و دکه ده دیروشی هم دیار دبه هم جی نویسکاری و دیار دبه ام بیشن مینا دستانا ممی آلان دستانه که خوزاییه جبر کو نه نویسکاری و دیاره هم دیروکایی نه دیاره لی نویسکاری ما احمدی خانی چکر او دستانه آخوزایی کر دستانه که چکری نیویسان چه نیویسان مموزین نیویسان نه او مموزین گاوا نیویسان با آوای کی هلبستی نیویسان دیه و دمی دیروکاوی جهاد دیار کرن هر وها ام بیجی نویسکاری و جی احمدی خانی هاد دیار کرن خوندکار مهیجا آنه که ام بین باره دویده که ده بارش بردایی دیار کرن به باره چیش خواه مدگلک وانه خوی پیشی دجی مبرن به باره چیه باره جا آهنگ وکهویه تیپه که دو تیپان یا جی سه تیپان و زیده تر لداویه هر خیزکه که تیپ کار آنش خواه اف خیزکن یعنی هر ها اجبر تی گوتن خیزک ام بالا خواه بدینه گو باره هي دنابر وانا دجش خو قلك جورين باريان هنا باريا لاواز هبو باريا دولمند هي باريا تام هي هم جير بيجن باره هم جير بيجن قافيه هم جير بيجن ريزبند يعني ريزبند قافيه وباره هم واتن تمام خوندكار مي هيجا ام هاتن سر رديف قالوا رديف چيه انا امالا خو بديني خوندكار مي هيجا عشقی گلک سودا کرن به مال و به مولا کرن اجوا به خوندکار مهیجا کباره یا و مالک جمر در اون به لداویا و بنر شاش هر دم داوی لیکر شقت ناب باره یعنی ام بیجن پیوین وکهف يعني جي قرطاف وكهدو او نابن باره ام اب بري ويناد نرن ام بينن جو وكهدويه جخوش باره يا لاواز بك هاتيه لي هما افچن اف حردو لي كرين وكهدو جوارتي گوتن رديف بيبن هم واتنه هم نویسن دو هفدتين نویساتن لي نابن قافيه بشتي قافيتن ام بالا خبدني جو قافيه مكتي كده كده اف قافيه يعني جي باريه بشتي باريه چهاتيه رديف هاتيه دو گوتنين وكهدونه جلي كران جانا بكتي جانا جي د بيبن وكهدونه جانا جي قرطافن وكهجي تين خوندکارن هيجا شو رزق چيه أنا كمداد ديار كرن رزق هاج أب أنا بحردو جوال بيجن مالك ليه أب مالك يا جي چند رزقان بيك هاتيه جدو رزقان بيك هاتيه دما كو جدو رزقان بيك بي أمش بيجن بي أب هالبس تامع بچه آواي هاتيني بيساندن بيب آوايا جوتك چي يعني جوتك؟ يعني حر مالك جوتن يك دو حد دو دبت جوت وهن هنجي جي چار رزقان بيكتي يعني حر چار رزق دبن مالكك جوانار دبي چه چارك يعني ام بيجن دو جورين ايه هالبستان هنا ايه كلاسي شو ام بهتر يوانا سر بسكنن هن جوا جوتكن وج رزقان بيكتي هن جوا جي چاركن گو جي چار رزقان بيكتي تمام خوندکار مهیجا ام انا كبين سر جورين
ای هلبستش خو حب جوره آتیه بکار آنیان جهاتنا نویساندن از ایوان بنویسینم و یک بیک جی امه شیرو بکن جوره هلبستان جوره هلبستان آیا کمین دبیجه چه؟ هلبستین پاستورال ناوی وانا هلبستین پاستورال هلبستین پاستورال سر چه داخبن لسر خوزایی اولداری و شوانی سر خوزایی اولداری و شوانی خوندکار مهیجا ما گوش خواه جورین هلبستی یک جوانا هلبستین پاستورال ما گو هلبستین پاستورال لسر خوزای اولداری و شوانی خوزای دماکو از سر خوزایا جیایان با آخویم یعنی آگوندان با آخویم دوی دمیده دکوه بن بشه هلبستین پاستورال اولداری وک مولد ملای باطایی گاوا گل سر چیبونا یا جشدایک بونا پی حضرتی پی محمد نیویساندیه او جی دکوه بن بشه اولداری و شوانی جی همان تشتن آدی تر آد دویم هلبستین دستانی دستانی هلبستین دستانیش خو او عینی خو یان جوار تی گوتن اپیک هلبستین دستانی یا جوار تی گوتن اپیک او هلبستانا کو دستان تی دهیه وکه بیشن دستانا اما موزینگو چاوا با آوای کی هلبستی هاتیه نیویساندن او جی دکوه بن بشه هلبستین دستانی یا جی درویش عبدی او جی چاوا کو با آوای دستانی هاتیه نیویساندن هر وهاش خو گلک دستان مهنه او گش دکوه بن آوای هلبستین دستانی ده کو عقیدی تده هی لهنگ تده هنه ولات پاریزی تده هی افگش دکه بالبشه ویناده آسیا آسیا او هلبستین سمبولیکن هلبستين سمبوليك چی يعني هلبستين سمبوليك جو او هلبستانا سمبول بن جنته وكيره وك انا كان بيجن اي رقيب هلبستك غابا قلت ليدنيره نشانا يعني سمبولا كي سمبولا نتوين كرده غابا قو از الحمات دياري دينارم جو هلبستك سمبوليك سمبولا دولة سوريا هل وهاش خوا قال لك سمبول هنا جاراجي مروف يعني قال تشتكي دي كنت تشتكي دي تدك وكي سمبول جيره افجيبوي اوايده تي هلبستين هنكر هلبستين هنكر هنكر جير بيجن ديداكتيك ديداكتيك چی یعنی دیداکتیک او هلبسین هنکرین تدهبه وک انا چاوا دما کو زاروک درن دبستانه ده بچوچکن شبو گوتوانا فيري تيبان بك يعني تفيري هشمار عندك ام بينن جو دكن وك اواي هلبست شبوغو كاربن زو ازبر بكن جبركو ام بينن جو غافا جو اواي هلبست باواز تدهيه وكستران انتين زاروك جي بيتر حزدكن هر وها زو جي فيردبن او جي او هلبسانا دكبن بن بشي هين كردك و هين كرن يعني جي فيركرن تدهيه هلبستين حفتا هلبستين شانویی او جی دراماتیک
هلبستên ê şanoyî dramatîk ev piranî wêna di şanoyên klasîk di berê bikardانîn. Xwendekarê me hêja me got helbestên şanoyî ê got drama di de hene, me got di berê di helbest di şanoyên ê klasîk de ne hema bawayekî normal bi hev dû diaxivî lê belê bawayê helbestî davêtin ber hevdû û drama tê de hebû, em bêjin yan jî trajîdya tê de hebû, ji wan cûreyê helbesta re helbestên şanoyî tê gotin. Helbestên ê pesindayîn. Helbestên pesindayîn ji wan re dibêjin jî satîrîk. Satîrîk ew ê ku mirov diriya bi diriya helbestê re yan jî bi awayê helbestî mirov pesnê dayîka xwe bê, pesnê welatê xwe bê, pesnê xwezayê bê, pesnê hezkiriya xwe bê, mirov bi awayê helbestî pesnê wana dide, ji wan bêjin helbestên ê pesindayî. Helbestên ê dawî jî ê lêrîk in. Helbestên lêrîk, helbestên lêrîk ew helbestên ku çi dua de hene, coş dua de hene, tê jî îlhamên, tê jî hezkirinin, ji wan helbestan re jî dibêjin helbestên lêrîk. Xwendekarê me hêja û delaş xwe divê dekê de jî em tên dawiya waneya xwe, em li ser helbesta ez a feqê têra ku çawa feqê têra ser xwezayî û hezkirina wî ji xwezayî re axiviye, her wiha em piştre me xal bi xal da şîrov vekirin, piştre ser bareyê û ser cûreyê wêna jî em axivîn, ser destan a xwezayî û a çêkerî jî em axivîn, piştre ser cûreyên helbestê bi giştî yek bi yek em sekinîn û ez bihêvî me ku waneya me bawayekî sûd gihaşt dibe we serkeftinê ji we re dixwazim.